no ya Embu ni makionekete gukirira urugamiriri wa na makiria sector maugite ati ni kugonderera wira-ini wao na makiria kunira ritho wakine wa irathi mwena uyu kuringana na mubunge wa mbere ya rugongo ni GEOFFREY RUKU akiugite ati kana ni akiugite ati ni magikorwo magitacukia ikinya riaku kana riakuera ikinya riake watho kuri aciari aria magikoretwo makiaga gwikirira na njira nene hari mathomo kuri ciana ciao. Elimu turi aciari na turi atongoria na turi arungamiriri ma kithomo thiini wa mbere north waya ayo kuona mea baya wamechangia pakubwa katika decline of academic performance in our sub county nao maturite guku gwetu mbere north ciana ciagwa matimakaga. Jambo moja ambayo inatufanya tufanye vibaya kwa mitihani ya kitaifa ni kwa sababu hawa watoto wetu ambao wako primary schools na pia secondary schools, wengi wao wanakuanga hawako shule kila siku. Mambo ya watoto kukosa kuja shule kwa sababu hawa walimu hawezi wakaenda kuwafunza wakiwa nyumbani. Lazima watoto wawe shule ili wasaidiwe na walimu. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi wote, especially wazazi. Watoto wote ambao wanatakiwa wawe shule, muhakikisha kwamba wako shule kila siku. Amua masomo yetu lazima ipandilike. We have a responsibility and obligation as the parents and the teachers and stakeholders, as well as the education officers, to ensure the academic performance of this zone has improved. Na tugukihoka ati ona tongoria cinema iko makiunanira njungu na kwaraniria niguo gukorwo makiagirithia mathomo mwena uyu wa Embu kuona ati riria njogu igire irakirwa nyeki ni ikoragwo ikiumira koguo riria kokiria ngucanio gatagati ka atongoria na urugamiriri wa githomo kwa KWOYA kana KWOYA gukorwo gutakiri na njira njega cia mathomo. Na riboti iyo kuma kaunti ya Embu ni uragitweka